Crna rotkva i med. Crna rotkva je korisno i lekovito povrće, ali i pored toga je prava retkost na našem jelovniku. Od nje se mogu pripremati lekoviti preparati kao crna rotkva i med. Osim toga, crna rotkva se najviše koristi u kuhinji kao salata ili dodatak salatama. Posebno je za upotrebu preporučljiva u toku zime, kada je organizam podložan virusima i bakterijskim infekcijama. Jača imunitet i deluje antibakterijski. Crna rotkva je u stvari podvrsta iste vrste u koju spadaju i crvena rotkvica i bela rotkva. Gaji se zbog korena koji je okrugao ili izdužen, zavisno od sorte. Koren je zadebljao, spolja crn, a iznutra beo. Liči na repu. Nadzemni deo je zelena lisna masa. To je dvogodišnja biljka. U drugoj godini daje seme. Crna rotkva ima ljutinu i oštar miris. Nutritivna vrednost. Crna rotkva je bogata mineralima i vitaminima. Posebno je dobar izvor C vitamina, a od minerala natrijum, magnezijum, kalijum i gvožđe. Sadrži proteine, ugljene hidrate, masti, celulozu. Ima malu energetsku vrednost. Rotkva kao lek. Koristi se u medicinske svrhe. U narodnoj medicini smatra se da je dobar lek za žuč i jetru. Podstiče lučenje žuči, povećava protok u žučnoj kesi i sprečava pojavu kamena u žuči. Za lečenje žuči koristi se sok od crne rotkve. Od davnina je sok od crne rotkve poznat kao lek za bolje varenje, protiv kašlja i tako dalje. U slučajevima kada nastupi prehlada praćena sekrecijom i sluzi, te u slučaju bronhitisa crna rotkva pomaže, pročišćava disajne puteve, dobar je diuretik, korisna je i za probavu i otvara apetit. Dobro je ponekada koristiti rotkvu kao salatu tako što se sitno narenda. Rotkva treba da se narenda pre samog jela. Ne gubi na lekovitosti i poželjno je da se konzumira sa još nekom hranom, pogotovo za one koji imaju osetljiv želudac. Kada se koristi u ishrani kao salata ili na neki drugi način, rotkvu ne treba soliti da bi sačuvala sva lekovita svojstva. Ako neko ima problema sa bubrezima ili čir na želucu, nije preporučljiva upotreba crne rotkve. Prirodni preparat od crne rotkve i meda. Rotkva se opere i odseče se vrh. A zatim se pažljivo izdubi beli mesnati deo. Treba je izdubiti toliko da može da stane par kašika meda. Međutim, med nemojte da sipate do vrha, jer će taj prostor da ispuni lekoviti sok rotkve. Rotkva napunjena medom tako treba da odstoji nekoliko sati, a neki čak kažu preko noći. Neki umesto meda koriste i ušpinovan šećer. Zatim se lekoviti sok ili sirup koji je rotkva ispustila daje bolesniku. Ovako pripremljena rotkva sa medom posebno je dobra kod prehlade i kašlja.
Još sadržaja na ovu temu možete pronaći na našem sajtu lekovitebiljke.com. A ako vam je ovaj sadržaj bio koristan i zanimljiv, kliknite like i prijavite se na naš kanal i tako podržite naš rad.